bangafuna ukuhletshwa makuhletshwa yena kuduma izizwe akukho ukubezelelana lalani kanibhekeni uyathi ubuhlungu obusenhlizweni uhlala ubona ukuthi isolution ngeke izibe khona ngisho bekhona khuluma nawe anikhulumisana abantu uyakholwa khuluma nawe uyakholwa kodwa kunabantu bomndeni ningangenelani nawe asikakhuluma ukuthi iBhayibheli ithi thanda umakhelwane wakho njalo kuyithanda wena thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke thanda umakhelwane njalo kuyithanda wena asikakhuluma ngomakhelwane khuluma ngomfowenu khuluma ngodadewenu khuluma ngoma wakho nezinto enibambelene zona ayidluli ukholwa uNkulunkulu ungikhobiselana ububo bungaka kunamathuna imndeni ebulalene kunamathuna akusela intandane imndeni yakubulalana angakhuluma ngokubulalana okude kuba ngokubulalana komndeni usela intandane ayinabani imndeni ayifunani angenelwana khona oyedwa umndeni ongqoshishilisa uNkulunkulu ungikhobiselana ububi obungaka yokhala kuze beni can you read in